Le enye yamavidiyo engingaziqhenyi ngokwenza, kodwa-ke ngizoyenza ngoba-ke sekanje. Ku-Rookdale Road lapha eBergville, KwaZulu-Natal, kuye kwaba nengozi eye yathatha imiphefumulo yabantu abawu-5, kubalwa nengane eneminyaka ewu-5. Leyo ngane-ke ingane yakhotha owumculi kamaskandi, kanye nabanye-ke abashonile bayathinteka, banobudlelwane naye. Uphostile-ke lapha kwinkundla yokuxhumana uFacebook. Yize-ke ngingezufaka izithombe hlambe zabantu abashonile nani nani, kodwa nje eyi, kuye kwanzima-ke nakumina. Ekugcineni nje ngokukhuluma in general, akukho lula kumina, kodwa ya, kushone ingane-ke yakhe lapho eneminyaka ewu-5, nabanye-ke abantu abaye bashona. Ya, uma ngithi ngikhuluma ngento ekanje, nakimi-ke udaba aluphelele lonke, kodwa bengicabanga ngiye ngathi ukumthinta kwawukuthi uwumuntu-ke ongakhulumi noma ongakakulungeli ukukhuluma, ku-understand-eka-ke. Angiboni ukuthi kungakhona okunye engingase nginithulele kona. Kuphelela la nje ukuthi kushone abantu abawu-5 engozini yemoto. Ngeke ngilokhu ngijika ngithi ngombuzo ukuthi kwenzakaleni. Naye kumele athole isikhathi sakhe sokuthi ahile bafowethu. Bethe angiyobuye ngifone but no, u-right, akathole isikhathi sokuthi ahile naye yedwa, engalokhu hlambe ebangele ukuthi ngithi simfonele ngenxa zokuthi angisiboni isidingo.